Kaunti hamna Kigorobya Kaunti nkapate General Secretary leka asobole kuba natweyanjura niwoha kandi asobole kuba geno maisa tusobole olukulato lwa Kirokino rumuikalire waitu live ambeo za Tayari TV nkwetaga otusobole mu bayono olukulato ekiro kya Kirokino na ikiro kya ijo nawo mukaba muri mu lukulato niwo rumu tukwetaga osobole kuba notugambira kiki ekimuchuire mu nkapate abakutuliriza kubaza ningoza kusima Tayari TV kurangu muiziri kukavaringa activities za pate muhoima Rundo Hoima district kandi obobano otandika kutebeza okebwa kugamba ngu Yesu watamubalizo hati ikimanisa Runda Allah subhanahu wa ta'ala obotabalize kurungi bati nagonze kuanza kusima okitinisa Yoweri Kaguta Museveni national chairman kandi na system ya yona nokwekali omukuru Tango Doi ogwa kwebembera akatebe kebyo komesa mu ihanga lyona omulimo bagukozere kurungi kandi kuno ebintu bikuli batanga abahuririza baitu Tayari TV nkwera kubamanyisa na inyana abantu ba Hoima district nti hano obusinge boroho omulingo campaign zikuli bata tukatungire ekitwakwesere serious incident teroho buno buntu obundi bubamu butito kakuba kabaka Robert azfa office tuina kizibu kyone kiturozede ekigamba ngo akaruru kali kubi kubanza kike kyabayireho tutandikisa campaign zino tuina guidelines zikuruga wekitinisa Tango Doi na timu ye kugamba ngo abantu ba candidates baitu bali suppose kulibatira mu joint campaign bona ne bali batira hamu ezo zona guidelines tuzina hati kubanza tukatandika tugamba ngo mu meetings ezo kubanze zaitu kubanza twaikaliza olukulato olwa DEC NRM DEC Hoima district twarora ngo ebi byona biroho birungi kyonka twagena kwesanga ambe tukaba tugenda kutandikira akaruru kanu campaign eno twayesanga twine challenges ezo government tukataka tungire kibakwete ebikwato kandi nokurura ebigama ngo kusobozesa campaign za hamu hati twayisanga kakuba tugamba candidate why atuhe ebyo mavye system ye abantu ne experience twina oli candidate owe omukama we bidongo baraba anuwe atayire ebidongo aja obwamara kubaza basanga kubikesha ngubine mu ekizibu hati candidate abandi ne batatunga ekitwakwesire equal opportunity rundi ku leveling the ground habwabulomo then abandi twayisanga experience yenyuma abantu obarura candidate wabo bakwenda ne barugawo bona ne bagenda ne bayirukwe ne bagenda ekindi twayisanga tugamba oba kuba hamu tujja kwesanga twine ekizibu ekikwatagaine n'abantu kuterangana abukuwa akaruru kanu kabamu omuntu kuhura ne kamuchumba naenda ku nambero ikalira au naenda no kuimukaho bamutire rundo ekikaguzo rundo yakozireki twagamba ekikira itwe twakora recommendations twagamba habwo businge nebindi leka abantu bagende aba candidates twaikara na ba security committee itwena habo harmonizinga twakibatekamo idea zaitu twalibatirao batandika kulibata boloma aliwenka nicho kuhura n'obusinge tutalibanizibwe hati twatungamo version endi bali mukugendo ijo habayo meeting eyegamba habeho leka harmonizinge itwena tulibatire hamu hati twagamba okay kandi iwe hati abantu barabagambire ajja kubaho marriage hati no gamba kandi abantu mutaswirangana kandi bachwiremu twagamba fine ijo bagamba tube na meeting endi kyalero aba candidates abanyakubaire basobole kuijaho babubonka kandi batugamba bubonka batugamba nangwa itwe
tulibasire kurungi tutungire buzibu kine kyogamba tugaliko kukora campaign za hamu tukurura nibitutalibaniza niti twenka tutukubyenda reasons rundi habwaki bagamba ubo already buli muntu candidate aine nko kwali basire ati buli muntu ambera atakagenzere no hasigaire ebiro hasigaire bitito leka buli muntu amalire ahike ambera atakagenzere naitwe tugende abandi tugenda ambere tutakagenzere ekyo tikine kizibu bukaba birungi kandi hatwino bushinge tulibasire bagamba nangwa leka itwena abanyakuroho buli muntu agende amalire program nko kutwakazitwiremo nizigenda bolomu mukicweka kye maybe General Secretary tukora nti haikaiharo complaints nyingi ba candidates bano kwenye bagendo maiso kubani banyegera hano na hali ngu halimu blackmailing and whatever kandi kira against guidelines za NRM party yasoboyi kubane turukyabwa campaign zino ekyo mugenda kisotinga muta hati ebi nakyo tukitesezeho hati omuntu agenda akarura candidate tubasabire twabagamba leka kumara gasiga nziro obo kugenda okatandika kurura omuntu ukaroze no gamba ogu yagenda kunyiba oni yagenda kuntera takakutire okumujajinga ataro ikiroho kandi kugamba ngo accusations zikwa zero tizina obwakaiso. There is no evidence kugamba ngo registra nanka rundi oha tibirimu kuyo omuntu ugamba kutina butina twabasobora ngo system enyakuli enyakuru oboraba no manya oyino bukaiso obusoko ni bukwatagana na registra orundi bukwatagana no muntu wandi kiteke mbohandiki kandi otamuhangira obukuba ine ekikwoleka system ija kuhandlinga kyonka tuteke mungana ekitinisa ba candidate reka kutunurole barabezire kora consultation ogakana abaki agezira office ba candidate sinywena ha system ya registrar wa district inywena muri ba candidate busakira mutayiwe inywena mukwingana ingana kwica abantu obarachwamu abikumi musanju haba MP abantu bakachwamba bakagamba okuflaga beara icyo kindi obuturagena 17 bakagamba oli nuwe flaga beara icyo kindi betano mukarurukano akatukura bamu iwo okugenda kuli security ne kumonitoringa iwo ogenda kuli abantu bawe ne bakugenderaho twabasaba abantu banywinywenka mubagambe mutatera campaign as if there is no tomorrow. Itwena tulibantu bagenda kwikara hoima akaruri 17 18 tukuba tuyitwele twine kuba hama no garuka nyuma yogbo akuba singire na babiri na bina nico kimu kandi twika tulibayikazi abahoima nabwekyo abantu nibakirura kandi bakimanya. Okay, Omrozi White omurungio wa Tayari TV tukiaina General Secretary we kitebe kine kya NRM munyamasaza ya Hoima ni wagendo maiso kubana atusobora ensonga ezitali zimu na zimwezi kwatagana nokoma okugendo maiso abanya akarura campaigns ezigendo maiso mu district ya Hoima ijuke ero bigenda kuba 17 kwezi kunu kwenye no kutulimu actually bironka tukubara nkabina bitano from now kurant sobora kubantu genda mukoma kwa ekitebe kine kya NRM kurora ohagenda kubana kwatira ekitebe kya NRM flaga kila mnaba MPs ombichweka bikwa ukana bwire buno back to you General Secretary tuboine ba candidates baingi abesimbire oni bagendo maiso kubani batina inywa abakuru ba NRM kibuga mu district ya Hoima. For example Kigorobya county ekyo kya jutukaruru mukuru Jadi Kasigwana reizinga concerns na gambanti some aba registrars abamwabe kitebe kya NRM bagendo maiso kubani bayambao abakwiba obururu inywe kekyo mukietekandirize muta kora this time round allegations inkezo tizakusobora kubani zibaho nkezi kaini zibaho kuruga enyuma omwaka gwe 2022
nyo kikwera gamba okitirisa tango doi na system ye abantu abo bokerende babasunsura oba kuba hariho omuntu weena aine kyakozere kandi kiri obukaiso abantu abo babahiremu baitu ambere nkubaliza hano Hoima abantu bagonza muno kusindika ati nkayo nkobo kunkaguza bulmote jagamba ati obogezera hayenarem iwoli wayenarem tolwe abitebe bino bukono ko interview eja kugamba iwoli wayenarem kandi kuno oli wa mahure no saka mahure so nyonko baterera abantu baitu bagume system ha ground ija kwa nekura ekito kindi buli candidate bamugamba ambere bakomera habaho agent wawe rundi ba agents bawe abalo official hati abo kuli bakubane bakoraki baine kutuyamba bakuru mulimo gwabo aba agent abawe obaba roho ambere mugamba hano takire agent wa candidate nanka na agent wa candidate nanka na registrar wa NRM bakarameza lete yawe nanka declaration form lete yawe hati ya ukanda kuba harukizibuki so hati nicho tugamba abantu balike kutina nokusiga tayibabe bisabo obukuba otaine kyokozero lakakutunula gambo yori musuma bojo no barakutwala mukoti obukaiso tiburu ngabako nkurozere ogumusuma kana yibire kinkukani kiro so ebintu ebikusana bityo maybe halimu allegations ezigamba nti abana aba candidates abesimbireho bakuba meeting aga omu kiro kira munaba registrars bali hanso kwekyo kyo kigamba tinka kihulire kandi na system zone za government tukajisaba barole ni bamulika torch mu bantu abakusana batyo okukakuba sangibwa ine kyakora nkekyo ngone ba mu meeting na ekirungi na district registrar omukuru ogwa akagambira abantu bona bagamba akabaikaliza meeting yabasobora emiribatire yebintu ebyo nkoba kwenda bikorwe oguwena obaramusangana ali mu kikorwa nkekyo ogwakubali nko omuntu hatali system ya registrar eya NRM abairoho ensonga endi mu Hoima district ye night discourse hali tuboina abantu abamuni bachumitibwa kura na side za Buraruha Kabayaya afuire murale ebyo nya ikyo muchwire mu muta nsonga ya night discourse security ekirungi jo ebasoborolira abantu naba candidates babagamba abantu mu rugemo field kukanga sai 12 bwe bajjo bagamuli wembo aka bakaba baina mbere bayikalire zirerale Olia hindure ya kandi mutabona kandi boni banywani hati aho norango TV zikyagendo maiso kuba niziba mu nyamasa zege ya Hoima baidu ekyo ina kuba no manya nti final na hati na atensonga ya joint campaigns esoboyi kuba neremera kimu buli muntu agenda kuba na rubata wenka baitu tugaruki ansonga ya joint campaigns iwe mukuba muleme kurubata muno lwa Hoima steba kikoze na n'abantu leka tubeno maybe na systems za NRM zija kuba nezigaba it is no bakwenda para joint campaign ko no kibaza bandi haro abamba nyo abo kuba
abantu abandi bali violent by nature kandi tujja kumugamba otagenda mu bantu hati ogwali kuba abandi balina emirimu ekwawuna oza kusanga hati nka anya queen office ekyaraninga ojja kusanga bamwesere Kampala ojja kusanga tabairwa kyabanza kwateninga ekintu ekindi hati nawo nasaba nagamba okenyoti ensobole kuba mu joint meeting habwe emirimu endi eyimwapaire ijuka ngo abanyakuli mu office tamu yabo nehwayo mu meyi omwaka gukwija bino biri byokutekaniza abaraba ba bendera nabaraba mu office hanyuma yakaruru kona kahoireyo nuko obirika mu meyi okwa next year 2026 12 office zona nizirugamu hati najama abandi kyonka bino biri byokutekaniza so bano abakyali abali mu office asogena mirimo eya district nagamba ti nsobere kubaho na handikira registrar misingire biro 2-3 rundi mbere no murwaire rundi na nyombere murwaire tena sobora genda kandi nyine genda sobora abantu nyowankanya kubayiremo na handika nagamba nyowe no buzirabazi joint zirabireho munyikirize na nyowe ndire kitarasa ambire abantu kibigere ngora no bunda timing bi ndaba mubaze bagende bonka mu food inywe Hoima nayo yaenda kwebuzabuza konka turaza kugumiza mpora no kubahisyaho byone biri kugenda misho Gwenigada saba kandi ashitamize secretary general which binecho mu district kandi ya Hoima nko twatwagamira babagumire mu rukiko ukureba yaba barasharemo kutambura hamwe ninga yaba barasharemo buriyemo kutambura wonka abubuvuyo still ubuvuyo bubiruvuyo umukaruka NRM almost districts nyingi zirimo buvuyo turaza kweyongera kubayisyaho ebindi nshemerere kuba ndi kubayisyaho agandi konka ninza kugareta omukashoshereke akagamshanju nkiriza kiyira kankumize mukache twamara tugareke na nagamshanju otarugaho